Njengoba bekade kugcotshwa abafundisi lapha eSonto likaNdlunganye iTolom, bafundisi labanengi bagcotshiwe labafaka ikhathi bomake nabo bobabe. Lo munye lebekade agcotshwa nguye lapha lo indvuna yemcuba lophindza abe nguye umbutho phulumnkantja wakaZulu. Kanti ke phulumnkantja wakaZulu bese uyasho ukuthi bagcotshwa nje babafundisi babhekekile kokuthi bawemele emakhosi bawahloniphe futhi bawathanze kanjalo. Umsebenzi wethu uwathandazela, umsebenzi wethu kwabeka uNkulunkulu avikeleke abuse ngendlela uNkulunkulu letamthokozisa. Ngicabanga ukuthi kungilomunye umsebenzi inyalo kuyitask uNkulunkulu lekanginikete yona ukuthi emakhosi akithi angiwathandazele ade ukhona ukuthi abuse sive ngendlela uNkulunkulu lekamthokozisa. Kanti ke phulumnkantja ushito kokuthi yena njengoba nje kulijale libuthekile ngeke asuke ikakhulu kubutheko kwakho ngoba uyakwadi kokuthi kubutheka kusho ukuthini. Endzabeni channel emaswati ngijustice wakadlamini ngikumathapha.